yabo ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseKhwameni namthuma nokubingelela abayingcwele enyakeni omusha ka-2012 amen athi uNkulunkulu engasisiza ke ihlobo zami esiphuthando la sizofuna uthando ngibingelela ke isihlalo sobukhosi ngibingelele abafundisi ngibingelele abavangeli ngibingelele abashumayeli bonke ngibingelele nguNkulunkulu umkhokheli nangale nasithi yonke njobila ushembe engathi ngabanathi unyazo lwezulu amen ngoba laba fethu silapha sizofuna ukuphila uba siphile emoyeni siphile nasenyameni ngoba ingaphila inyama kodwa uma ngaphili ufile kufanele umuntu ongekho uma unenkinga mhlawumbe zokuxakile ungasazi wenza njani uzokwenza njani gcina omnye ethathe isinqumo sokuthi ngcono afe ayibulale ngoba usedidekile akasazazi into yiyo okusho ukuthi ngaleso sikhathi-ke kusuke sekufe umoya ugula umoya kodwa abantu bembona ukuthi uyaphila amen siyathi uNkulunkulu angasisiza-ke iy'khoni zami ngiyabonga namhlanje namhlanje ngithola ithuba ukuthi mhlawumbe bethi angibe senkonzweni bengithi ngizokwethamela nje njengomuntu ohamba amazwe kakhulu njengoba ningibona nje ngisuka le Limpopo njengoba abadeshe nje kusenithi khona waseMozambique kade ngile eMozambique isikhathi esiningi sebenze kakhulu la ngakhona ngasuka ngihamba zonke indawo Northern Cape ngiyafika khona kodwa kushemba angamlaphi ihlobo zami ithema ngizwa incingo bengifonela bethi inkosi isishintshe ibhantshi ade sinayo ngathi bangiguqile ngingedwa ngase ngitshela insizwa ezinye ngihambana nazo ngathi madoda isikhathi sibi kodwa into efese igade yodwa asikade ngomangala nje lo mangala uba kaphethe lutho ngathi masikade nje umangalayo lo muntu omangele umangala ngoba efuna utho engenalo babonga uNkulunkulu ngiyabongela-ke lo muzi ihlobo zami bengesaba nje ngizabona ukuthi mhlawumbe yothi ngiyaqhaba ngithi ngikhuluma unyazo lwezulu umuntu uvelaphi-ke lona ukhuluma unyazo lwezulu ngiyabonga manje kulolu unyazo lwezulu amen siyathi uNkulunkulu enganihlalisa-ke unyazo lwezulu noma mhlawumbe shayiza kuku kodwa lokukholwa esikukho kwedlule ekuhluphekeni akuhambi nje kubethe-bethe ukukholwa waseNazaretha nawe nje kungenele eKhwameni awuhambi nje ukhululekile ziningi izinto ey'vukayo kuvuka amaminiti amadala uvuka okhokho bakho babengenyawo befuna izinto ufuna badeze ngoba ususekukhanyeni usuyakhanya usuyabonakala ayikhona izabo ezinhle kanti uNkulunkulu engahlala endizweni zethu iy'hlobo zami futhi singalaleli amahempeni ngoba mangamaningi mawunje ndikambuza insizwa ngentanga ngile Limpopo uma ngifike idolo laphana insizwa nje ayikholwa isindisiwe insizwa ngihambe kakhulu-ke ngisebenza nayo ithi ngizwa kuthiwa le nkonzo yakini kuyaliwa ngithi mina kuzwa ngobani ithi ngizwe iphepha nangithi mina into zangiyijwayele kakhulu ngoba nama-TV lana angiwalaleli kakhulu ngase ngamchazela-ke ngiyamchazela ngithi-ke kodwa okwabe sekumbuza la kusukuma abantu abagulayo kwenzeka zonke izinto kodwa umuntu akakumise endleleni ekude awungizwa kuthiwa la ePhakame kusukuma iy'shosha kwavuleka abantu amehlo kodwa ngesikhathi kunentembi ekhona abantu basizakala banombela kuyona kodwa-ke asiyandaba-ke lokho kwasemhlabeni sikhuluma ngasezulwini manje sathi uNkulunkulu engasisiza-ke iy'khonzi yimi lapha nginovalo iyasinda le ndaba engikuyona ngoba ifana nokuvukelwa imambe ekhathini okuthiwa phatha inkonzo ngoba usuke uyiphethe kubantu abahlakaniphile nabantu abuthoko nabantu abakwazi ukuhlonisa izinto futhi ezingalungile ney'lungileyo ngiyacela ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe amazwi ozongipha wona kungabi wona amazwi azongikhipha esontweni noma ekukholweni kodwa kuba amazwi azonakha nibe ngabantwana bakaNkulunkulu nize niyofela kukho ukukholwa amen ngoba kubika umuntu efe esesiyabhuyabhu engasaqonda kahle isikhathi sini eseshiye uNkulunkulu asazi bahlobo abayingcwele sisemthwaleni onzima sithwele umthwalo onzima ngizothatha nje amavesi amabili apha kuhlabeleleni nami ngenze ingilozi engiguqe nayo kuba nayo engithothi ngisenkonzweni ingoma yesihlanu amavesi nje amabili nina abathanda
zami izide kakhulu umkhosi kaNkulunkulu kodwa iyodwa kuphela into engicela ukushembe engicela unyazini wasezulwini ukuthi engathi ngasifukamela noma izinto ixakile noma kunomzima kodwa singahlehli sibambe injalo ishisa singakhala thina ngoba singabantu sithi ushembe mhlambe uyahlupheka kanti ushembe uyaqiniswa umnikeza ukuqina kwasezulwini wayendobantu babamkhulu owayembangisa wayengekho embangisa uthi masisiyabheka sithola ukuthi ubabamkhulu wahlupheka ehlupheka uNazaretha baboNkulunkulu wayengekho esenhleleni mhlambe sathi mhlambe ufuna ukumbangisa ubukhosi basezulwini kodwa kwakuyindlela ukuthi uNkulunkulu akezi kalula inhlobo zami yakhumbula entabeni akazi kuthiwa lapho bashayithana naphoqoka amadoda ayakhelela ndawo agijima omangalathi khona umuntu ohlala ekhathini lapha othi imbuzi zabo yagijima kwagijima kwafika enkantolo wabizwa lo muntu wathi mayifika wabuza kula madoda uthi madoda phakathi kwenu ubani olahlekelwe izimbuzi zakhe wadoda kele kungene nje umubi ngoba wayeqiniswa ushembe inhlobo zami namhlanje inhlobo zami ayikho inkosi ephameni engenelethezela sikhona zabe kaNkulunkulu ngoba lapho le ndawo sikuyona yashisa ibhodo maboNkulunkulu asingathitheki-ke iy'khosi ezikaNkulunkulu uthatha nje amafipha amazwi wakhuluma azokwanda kakhulu kodwa nje iphamisa kakhulukazi ukubonga uNkulunkulu emndenini yethu kobabamkhulu nami ngibonge amakhosini akithi kwabiyela ngibonga komenziwa komvundlane kodumezweni ngibonga konke amakhosi akithi kwabiyela alele phakathi lomhlabathi akona ngifukamele noba ngilapha kuwona futhi asinikeze lokhu kukhona uba sibone ushembe ngoba ushembe uba wayengekho ukhokho wethu Dumezweni mhlawumbe ngaba sikubone lento kangaka inhlobo zami kuhle ukuba iNazaretha kodwa ngidinga iNazaretha phela kube iNazaretha ngempela lingabi imitation eNazaretha ya ugcina izinto ngendlela efanele ekhulu zami zomkhoza uNkulunkulu lapha ziyagcina izinto lapha inhlobo zami futhi ziyavuka izinto inhlobo zami obabamkhulu bakizinto bebenyenyelatile kufana nomntolimo ukadolo etsimeni ukadolo yokuthi mamila umbila ubanje ukhula ungakwazi laphambili kuze into uyahlupheka yini ngihlupha ngaze ngiNazaretha kanti kuyindlela mhlobo wami ohamba ngayo uhambe wrong awuhamba kahle ngiyakhumbula ilanga sasikumashi le gospel ngibizwa umfundisi uNdunakazi ngelilanga mayimbiza ngiyagijima ngiyabuyela umfundisi uNdunakazi ethi hawubiyela ade ngilele ebusuku lapha kodwa ngibona isimangaliso ukuthi mina baba siyajaha ngoba thina bakaNazaretha kakhulu asiyithanda indaba edibane noNkulunkulu uzusondele ngoba besuka uvinto ezokufaka ezulwini ngase ngiyasondela ngase ngilalela wathi ade kufika ubabamkhulu wami lapha wavela ngefastela hawu wathini umfundisi ubabamkhulu ngalalela wathi uthi ubabamkhulu wami wanginika ukukholwa akaze ngimtshele indaba enkulu lena siyakholwa kodwa khona kusele kuna uthi nginika ukukholwa mfana wami akazange umtshele ngakunika wamshumayeli awuzange umbikele ngakunika wamvangeli awuzange umbikele wangakunika ukufundisi awubulali kushimbuzi umtshele nokubona bazinto uthi lento inika ubani into kangaka silapha nje sithola amaqala amanye akuthina sesibona ushembe sikodwa siyehluleka ukuveza izinto ukuthi-ke namhlanje sinebhade lodwa ngoba amakhanda ethu aqinile sesihlangiphe sonke sesiyazonke noma uswenza kambi uyenza nje kabi ukuthi uyatshena umuntu ulungisa imoto uma ithi iphuma emgwaqweni ihamba kakhulu kanti esabanjiwe naselelayo ithe seyindizela nje emoyeni nawe ugcina usunjalo ubusila iNazaretha akutholani lutho cha ngiyakuphika lokho ziyatholakala izinto eziphakamileyo futhi ziyenzeka imangaliso la ngikhumbula kulo nyaka ophelile siyahlangana somndeni la kababamkhulu uNongozolo siyahlangana maqedane ngithi la kungathi khona engahambi kahle ake sithenge isifuyo sisenkosini ubizo kusedibisila nje kuMeyi nangempela kwangena kubafowethu lokhu nabangakholwa abakhipha ngathi akukhiphe nje izingane ezala amadodakazi namadodakazi ekhipha ngoba ayile nsila la ekhaya sahlanga babamkhulu beganiwe ngogogo ngithi bebo5 kodwa lo munye emhlabeni wahambe akabathola abantwana sahlangana-ke kulabo gogo abawu4 sayilungisa izinto sakhohlwa ukuthi lo gogo phela nawufuneka ebalwe uthe ebusuku uhlanza umnikelo
usuhlangene bafika komunye umfowethu bazothi hayibo sinibonile benihlangene kodwa nihlangene isingcele lo uMandlovu yanimshelo bani ngoba yena akatholanga abadala msho bathola abadala ifuneka nako la ekhaya wathi wazositshela wathi mayiqedela izwi mayikhuluma lo ekhuluma nalo mfowethu wathi zocela-ke yena nimuphe ingane zamadodakazi zonke ingane zamadodakazi nilungise umnikele lungiselela ngoba nina nimkhohlwane mnakanga nina mabonga uNkulunkulu indaba sesizulwini engikhulumayo ngoba mina ngifuna-ke sinake into ey'ningi sinake ukuthi ephakameni kuyaqajana kuyaliwa kuliwe ephakameni kuyaqajana ephakameni usewumoyana nje lona oshishana lona osethusayo ukuthi bese siba novana ukuthi ugcina usuye kukhona musukubuye kukhona insizwa kithi musukubuye kukhona mama musukubuye kukhona tabanipheza namathela yokholweni noma kushisa ulibambe kushisa ulibambe bekezele noma kulikhuni mahlobo bani hayi sayilungisa athi kuthuma sebeqeda ukulungisa athi hayibo sizoba nephutha phela asimtshenile kuyo lenhloko yethu ikhanda lethu inkosi yakithi kwabiyela khona eKalenteng njengamanje esala inkosi ekhotheni kanyisa awusahamba wathi mabafethu bahamba bakhona bangishawa ucingo bahamba bakhona bakwethula yajabula yanqonqoza nayo ibona ibekwe endimeni efanele kube yiyona mabonga uNkulunkulu zaba kanti masifike ibisila masekhaya sayihlanganisa sayithenga imbuzi sayithenga ekhaya khona ekhaya sayithenga sisekhaya imbuzi sayithenga le maqedala embuzi thenga usuku sizohamba ngalo senomkhuleko omkhulu endini yangenta sinale mbuzi senza umkhuleko omkhulu endini yangenta sinale mbuzi saphuma lapho sayisibayeni nale mbuzi safike senza umkhuleko omkhulu nale mbuzi yenza isimanga imbuzi sasisuka lapho sisuka sesihamba yajikisisho yathi imbuzi emotini yayihamba yafika yangenela uyabona abantu abadala bakhona ehlobo zami angazi-ke wena unaleli ibhado ukuthi bathi bakukhohlisa abantu bathi hayi hamba uzofuna ukuthenga imbuzi lapho unikele ngayo kwasobushile lapho angisho ukuthi mngakwenzi waphela imbuzi azikho kodwa izabo uthole khona phambena nawe ukhulume ushisa impepho kwabakini uyoyenza ngoba le mbuzi ithola amacala mhlawumbe awu-20 ufike ngayibamba mina nganayo mina bengiyenayo ngiyithwele afike ngabikolwa usizi kuyona nowesibili wafika wazonibikolwa usizi kuyona nowesithathu wafika lezi insizwa kusho umuntu athezele mbuzi lapho kuyasilimaza lokwehlobo lami sokuqaphela iy'khoni zabo ehlokolo angisho ukuthi bafuna iyaxolisake uma ngikhuluma lokho mhlawumbe kuzokhipha ekukholweni kodwa ngikhuluma ngento eyathi uma yenzeka kumina ngayibona ukuthi yenzeka wadlala umayisaka yadala iy'khumalo ley'nyanga ngabona wadlala umayisaka imoto esasiyigibele esahamba mahhala ngayo wathi umnikazi wayo angifuni izikhokhe nje isende mazithi ngikhokha imali athi hayi angifuni lutho angazi wayivinjwa ubani noma wavinjwa amankosi akithi kwabiyela mabonga uNkulunkulu sithi masifika lapha siyokhuleka emakhosini ngikhuluma umsebenzi kaShebe nhlobo zami angikhuluma umsebenzi eyimfunkulu ebelizwe emoyeni futhi angilaleli angifuni ukuzwa makhuluma iTV noma ukhuluma ilento ngoba bekhuluma nje angifuna kuyimba yonto abayikhulumayo ngoba ingazi igcine mhlawumbe ngena umubi uyazi sinolaka thina olakufihliwe ulaka lethu umzimba kabo kodwa lufihlwe ngamabongo esiqokweni lengoba emhlophe sinolaka ngempela kodwa lufihlwe usho kuthambisile noma lokulalela izinto kugcina usunjalo usufana nalaba abantu abayendlela abayiyona mabonga uNkulunkulu phela bathi izambane imali bolile sakeni abolonga amazambane nathi singabile izambane libolile sibese siyongena ey'ndaweni engalungile thina silimala sekuluza yinto esinkulunkulu osibekele yona ba uNkulunkulu khona into osibekele zona njengoba silapha ezinhle kakhulu iy'hlobo zami saba nonyazi iy'khoni zami zomkhuza uJehova ya saba nonyazi iy'hlobo zami ngithe uma ngifika kulona ngakayiqede ndaba silapha elokhuzeni ophongolo ngafike ngaguqa ngathi baba mkhulu baba ngizobika lapha nje ngisejudiya afike ngacela ukuthi nokuthi kodwa uthi ufuna uyini into edingayo inganonetata wena bethuka nami ngathi hlekelele ukhuluma umnikazi wabantu babonga uNkulunkulu sala ule ngiyakudabukela ngoba khona zami masifika lapha eKibisila nale mbuzi masedla senokhuleka enkosini yathi kwabiyela mangikhuleka amaqedjane ihlezi inkosi yakwaDube lapha amakhosi yokayithe zonke laphana ngathi mangikhuleka inkosi yakwaDube yangemukela nawu ngiyawubonga umzi osenje osazi inkosi yawo mabonga uNkulunkulu wathi lalelani lapha ngikhuleka enkosini
uthi ngomazana uzohamba ngelokhuzana ngizohamba sizokhulula amaqedane yolokiphizi uthi ufani nihamba yakhuleka yathi inkosi yamakhosi ngicela ngifike emva kwenkonzo yantambama kusenikele kwaqeda kwenziwa inkonzo yantambama bese befika labo bantu labo babasukaphi ebukhosini bakwabiyela mabonkulunkulu awusahamba kwashasa shaya isikhathi ahamba ngiyasheshisa inhlobo zami kodwa ngenzela ukhuthale nakhuthula abantu bakini abangasekho ngoba abantu abaningi baphupha kanje nje noma bahlupha kanje nje kungenxa abantu abangasekho bahluphekile ukukhululeke abantu bakini behluphekile behintethe wena uthi uzodla kahle wena ngeke usibone lo ngeke usibone inkomo ngazala umuntu angini ngey'tholi zami sathi masingena amaqedane singena izilwane ngazizwa ngathi konke kufika ngathi ngihambe entathelele elesabekayo kwangeza usifika umzimba wami usifika engathi konke ezoqhamuka nje embi kanti hayi sebefikile abakithi abalelo khona ukuthabatha bathi babefika yaguqa inkosi yakithi yaguqa kanje njengompetho beguqile nami ngaguqa kanjena ngathi mangiguqa yasihamba izwi lenkosini sesifikile yasiphuma into yasezulwini yathi mayiphuma esibusiso imbuzi yajomba isuka njengalapha yayinkosini yathi kwabiyela yafika yamnuka wonke umzimba yafuthi umbamba nezandla yenza nje into engazange yenzele isilwane wasiphuma wagoqa izandla sajika isilwane senza ngapha kumina nami senza njalo senza sifuna izandla into esasiyifuna sasingafuni into ey'ningi sathi asiwutholile lo muno wami yolo muno lo kacinkane sawise yawubamba imbuzi yawuhlafuna wafuza igazi limnyama phuqe hlobo zami wena ungadala wena udlala ngoshembe ushembe uNkulunkulu akuwena uNkulunkulu wena ngoba wena ufuna ukuba isithuphumo kanti uphelele ushembe hlobo zami ngoba silabo le ndawo sikuNkulunkulu hlobo zami singanaki noma umuntu angathini noma akhulume ekuthini ithi iBhayibheli lama ngiyifunda ithi nibusisiwe noma benithiwa nibiza ngakho konke ngoba ninosawuti nikho konke okukhona emhlabeni ushembe ukhona kithi hlobo zami samba nonyasi namhlanje samba nesibalo sezizwini samba ukume nomsebenzi uphele nje untshontshe ngoba aphele ushembe kodwa uthi ubheka angazi kwenzekani lapha angazi lapho oshophuka khona le nyoka ephuthele uthi kokwenza kanjani boqeda ibheshe udeni yakutshela isongela ithonje tu ibheke konke okwenzakalayo ngathi ayiboni wemame dlalani yakulo udlalele into emanza njani imbuzi isiwulumile ithi inkosi yakwaDube hawu amakhosi akabiyela namhlanje ahlambuluka ase ngiyiboni lenzekalayo usho nje lokho kufanele kumphethe yasuka lapha imbuzi lapha yalandela ubaba yaqhawuzela egebhisini lapha yagibela yawungena phakathi yazi into zethu egebhisila kodwa umfowethu ongelona iNazarethe mayilele ekhaya uvela ukhopho wethu ngathi ukhopho umfundlane umfundlane mayivela wahamba ipikelo belwizimbi kuyinduna enkulu kushaka mabonkulunkulu mayivela kuyena uthi ibhuti ithethelele ebusuku ngabona indoda eqhamukile kodwa mayiqhamuka le ndoda yaphakamisa izandla ngayithola zibomvu igazi yasibuya limphendula lithi njengoba mlumisana nje futhi uyena uyangikhombisa ukuthi hayi njengoba simbiza ekhaya uma senzani akageziwe akasuhlwanga nalezinkhono leyiphethe uthi namanje ahlomile namanje kuzazi oba into zoba naye engazusiwe kuleya ndawo lokhu kukhola kwethu eNazarethe kubasindisile abantu abaningi abathandayo kodwa mntakaNkulunkulu kuthi umfowethu ngibona indoda iqhamuka kwathiwa ukhokho wethu umvundlane uqhamuka ubomvu izandla yaze ukhuluma lena kade yenzeka lapha yani phezu kwalo mcimbi nje ihlobo zami siyanikela nje manje siphezu kwalo mcimbi uba la ungathi uhafile awuhafanga ungathi uphelele la uphamela na uphelele kukhona nento abahamba iminyaka eminingi bahamba lenkonzo kodwa uthi izibi ezibavimbela ngaphambili ziningi kakhulu ihlobo zami zathi uNkulunkulu anikeza amehlo okubuka esinikeze uthando lokumthanda uNkulunkulu esinikeze uthando lokulungisa amaphutha asekhaya angahambi kahle angahambi njengendlela eqondile ngoba kunamaphutha angahambi ngendlela eqondile nawe uzogcina manje ugaxela ey'ntweni zonke
eThekwini mangilele ebusuku kufika umuntu efanga igijimi lele ebusuku ngathi ngisekhaya mangena nomuntu ungena kahlani naphansi ngizokubiza khona abafuna ngaphandle komuzi ngaliyana kanti ngokhuluma kwakithi inhlobo zami akuzokhuluma komunye umuntu kude ukukhuluma kwabashefu bangwazi inkomo yafuneka ukhulume okakhuluma bangwazi kodwa ngikwazi ngale msebenzi engibona yenzela kimi manga kwenzeke njalo ufika umuntu ebusuku uthi kukhona into afundayo ithi ngiyabheka ngiyabona amadoda ahlezi ngaphandle ngawabuza amadoda athi sanibonani manje ngokomkhulu ubaba bayivume ngebuzi baba bathi hayi singaba kwakhanyile ngaba kwakhanyile angeni ngale ekhaya ngoba unkosikazi wakhe lomuzi umakhanyile bathi bona cha ngeke singene ejabulo muzi yithi kungani ngangeni ngoba phela kufuna ngene phela ngoba nize endoda uthi phela lona simtsheni wanga mnda iphume okhaya hawo waphuma kanjani kanti mbuza kula madoda cha ilokho nje sokutshela khona njengoba umazi nalapha nje indlela kwakhanyile sesiyibhubhisile eminingi siqedile sesiyaphuma manje sesibhubhise imizi yamadodakazi esho kimi lo muntu ngilele ebusuku uNkulunkulu engikhombisa impilo yasemhlabeni ithi emhlabeni ungathi uphelela ndawo uphelela uhafu uthatha wakhe ngeke ibona imizi kwakhanya ithi njani ngimili noma yakhile nje imahlikithi ungena ebusuku lo muntu ngithi mina ubani uthi hayi mina igama lami ngumuntu ukhutshe mina njani inkosana emndeni yonke yakwakhanyile awu ngisaphele lokho bese ngiyaphaphama mangiphaphama ngiveze ndo zekhaya sengifika sengibuza umama mdlawo khana ngathi kwenze kanjani mama ulukhonike lokho ubuza umuntu ekuzala umbuzo ukugana kwakhe ungakwazi wena ngoba manje ubona mhlawumbe uyamphoka futhi nje umuntu omdala phela esabeka ongafani njengamanje uma umuntu omdala sebuka emehlweni ngisho ingane manje umuntu omdala sembuka emehlweni qolozela impela kungila zamehlo kanti umuntu omdala engabuka emehlweni wawubheka phansi uma ekhuluma umuntu omdala umhlonipho baba inhlonipho ibalulekile inhlonipho isisekelo somuntu omdala somuntu nje umuntu omdala owazi iqiniso lokho ekuphelele inhlonipho ibalulekile ngisho sedolobheni ngisho sakhe lokushini ngisho wakhepha kwakhe khona kodwa into oyiyo ayifuna ukuyishintshe ubuze ngokuzifaka leyo ndawo usuqala ushintsha nohamba nolimi zokukhuluma omama sekubalulekile phela kwabini akusekho kusho nomkhuluma emakhaya awusezwakali khuluma uthini ngoba usufika wathatheka wafana nonwabu niyalwazi onwabu lokho makuhambe ekhatheni okushiya kube green okufuna ethatheni kube red okufuna ethabeni esithile kube njani umuntu akashintshi umuntu ongumuntu njengoba sinabanazenze nje asishintshi yothola sinje noma singafikaphi noma ushaka kakuphucula sihlale endini esithize kodwa ngeke sishiye into esiyiyo losibona sithina zonke into ezifana nalezo efasiyigcina mabonga uNkulunkulu sikholwa enkolweni eneqiniso ihlobo zakho asibambe nje amahala asibambe into emukayo sibambe inkonzo eqinisekileyo futhi esaziyo noma sihamba siyoyisibili masenze kahle sayigcina zonke izinto ofanele masiyigcine sazenza ngendlela yonke semthethweni izinto ofanele masisenze mangibuza umama usangitshela kumama usamntanami ngiyakhumbula kancane mina ngabangwa mina uqoma kwami la ekhaya ngabanga zinsizwa zafuna ukungithwala ezinye ngathi ngathatha ngawufika kwamkhongi njengoba ngifika kwamkhongi kwafika isigijimi sokuthi hayi udoda sala kube khona lapho kwamkhongi uhambe lokabiyela evese esine ngoba lo muntu labantu bahlupha lapha akuhlalisene kahle intombi thoqa le ithwalwa ngayibaba awungafani njenganamanje sekulula konke namhlanje ngoba sekukhona namafoni umuntu ukhuluma naye esetshela inamba zamafoni kodwa mntana akakuthandi ufuna inombolo zami kuwena ngicela inamba amanamba phone ufane airtime phela ya into namhlanje akusajulwa intombi eshela unyaka noma emibili noma emithathu uguga amateki ushintshe kugamani hayi ngokwasezike lokho akufane wangithi ephakameni sesithathala ephakameni ngoma ufuna ukugada lapha uqonyo lapha uyakhala uyakhala lapha intombazi nje iyakhetha ikhetha insizwa ikhetha iyogana izolotshola igana yoba nkosikazi ngoba le nesiyenza yinto esibusiso ngabo uNkulunkulu yinto esibusiso lokhu ngowasemhlalo kade kukhuluma ngakho lokhu kade kukhuluma kodwa lokhu engikhuluma manje ngiyakukhipha lapho ngoba mhlawumbe ngazi namathelefoni lapho useshela uchawe eshelwa lapho mabonga uNkulunkulu
Makwenze kanjalo sembuza umama ngithi mama empela kwakho kwenzekani uthi wabe umkhulu sekuthiwa ngibuye ngesikhathi ngiyophuca kwase kufike kubulawa inkomo ngithi mama imbuzi yabulawa uthi cha izibulawa ngithi mina hayi kwasala kuyikho phela kwafuna bebulala imbuzi phela bekubike ukani ngoba abankulu bethu nange nayintombazane usibani bayibani usiyaphuma amazogana ukuze phela benamathele kuwe ingakho nje befika kunebusuku bekutshela wena la ekhaya awuphelelisiwe kanje lephelele okuthi manje ufesibele emva ekhaya komama manje siyokuphelelisa uyayibona yema bamuntu ngoba ungayibona ukuthi uyagana abantu nomakoti engathi kukhona isichitho esikhona la sithi isichitho kuyindlela ukuthi nje kuyabuzakala wena mfana ungagana kanjani la ekhaya thina singaganiwe noma ukhokho wakho thize uhambe ngaganiwe ube lenhlaka ngeke bekhona ngoba mthambe yena ufuna ukukhayisa wena ukuthi umuntu kusele izinto uqephe uyagana ufunda ukushaya uLinazalethe kanti iNazalethe makhosana lishaye ngoba lento sibuswe ngayo siniyeziwe isinikezwe into esiqinisa abantu futhi sithanda zemizwa umuntu ukusinda umuntu wabonga uNkulunkulu amen manje ukwazi ushaya ngabe useLinazalethe uthi udadewethu enyanga usabathile ogane kwamthetho njengoba ngasekwazini uthi futhi ngeke ngabona isimanga ngisasedibisila kulo nyaka lo noma zakunyaka uthi ngibona isimangaliso webhuti esenzeke emzini omunye okwamthethwa uthi ngibona uShembe ephuma endiza ehamba emoyeni wawahlala phakathi ethempelini ekwazini uthi thema ngiphaphama kuseni ngabona maliwa kulo muzi indoda yakho iphethe isagiya iqosha unkosikazi kodwa iLinazalethe iphethe isagiya wakwashaya unkosikazi isagiya ati nyamazane inyamazane le ngoba inyamazane le phela changa zakisho noma uyishanga zakima into ehlala prefwini ngoba uyoyilimaza phela isilwane sakho uyastanda kithi unkosikazi impela uzoshaya ipikana zakhe waphela amakhanda abantu afana izilwane zabona sesinameva lezi abathi ngokumbala kungumbala lo bayithinda ngomuntu ekhanda ukuthi photo manje uqoqoza ipikana nje lapha abahlobo bami abahle kuyindlela ukuthi uNkulunkulu uthi waphuma wahamba manje uthi ngiyezwa ekuseni uphe impahla yakho thatha amabombo wakho uhamba ngifuna ukubona ekhaya hawu iNazalethe asafuna unkosikazi ukuthi asafuna ukumbona ekhaya kodwa lambona lesikhathi lesahlambeke kahle lethula yini ukumhlamba kahle phela naye bemude njenga laba mhlawumbe sebabonile bebahle baba khona phela lonzini leyo nsika leyo ukuthi umuntu umbone esemubi bese kuwena kodwa engemubi engekho kuwena uthi ngomnqomo kodwa mase fetula lapho usesidina sikamathalele uzojala phela ba khona zabe ngomkhoza uNkulunkulu ngqondile ukuthi ithuba umshumali wenkosi uthi angachangawule nje lapha engawula khona ihlobo zami kodwa bengiqonde nje ukubonga kakhulukazi into bengiyibonga nje umshumali wenkosi ngibonga ngoba laba abantu kuthiwa sibeluse thina ngoba phela singabelusi singabashumayeli amen njengoba sibelusile nje laba bantu mangabe wenza kanti noma sekwenza ndongo ugwetshwa umshumayeli ngoba yena mfana olusile manje inkomo zidlumbila noma zonile kushaya umshumayeli njalo kushaya umfana ozilusile nathi ngoba singabashumayeli sithwele kanzima hlobo zami kodwa ngiyacela-ke uNkulunkulu ngendlela engimbona nisamhlonipha ngayo umshumayeli wenu sengathi ngamhlonipha njalo futhi nabanye abashumayeli bami njengoba nibahlonipha nje akusho lo oninayo la kuphela ngoba phela lapha ninawo umshumayeli nabashumayeli lapha boye sibangakanani bathela ngoba asithandi ukuthi sithande izandla nezo kodwa sithanda umoya kaNkulunkulu olapha izandla nezo mabonga uNkulunkulu umoya kaNkulunkulu esifese ukutholela maze izandla nezo bala ukhulula benkonzo la akukhulula into nje engahambi kahle ngoba kufaka abantu ezulwini bangena ngabantu ezulwini la ekhaya baningi abantu engembezwe bekhuluma into abazangakithi ethi esandalezo kwenzeka into ethile ngilalele kahle ngithi kanti isandalezo idumile leyo babiyela idumile isandalezo mshumayeli mhlawumbe zawo ngitale nami ngifike ikwela kithi ngoba nangapha bashumayeli isandalezo kuyi isandalezo idumile dobo zabo ngoba kufika manje isandalezo nje aphele isandalezo phela lo into ethi mayimila igwala ikhathi lonke uthi nale nkonja leli igama lale ndawo ithema kalo phela isandalezo nakujimana zonke lika abantu bathi bekhuluma kabe ethi hayi khona ethi cha khona ukuthi nje uNkulunkulu nendawo ukuhlala babonga uNkulunkulu ingakho wena lisuthi masishumayele masikhulume kahle ngoShembe yonke indawo sikhulume kahle ngoShembe ukuze uShembe sithande
uyosithanda ushembe hlobo zami uyoba nathi njalo ngeke sisuke kuthina uyohlala njalo sibelethile esibogqoyile kuningi bezokhuluma ikhona zami ngothando kaNkulunkulu engithanda ngakho kodwa ngikhuluma ngento eyenza kimi angakhulumi ngento kodwa ngikhuluma ngento nje uNkulunkulu engibonile ezenza kimi nje ezenza kimi ezenza nakulo nyaka yathi ezenza ngoDisemba ezafika kuzona abantu bese ngiyisikhathi kodwa nje awusheba simsebenzele asizameni ke bafowethu noma ubusungethu ugamanye kakhulu kodwa awuzama nje usenzise usithenga izinyane hlobo zamangafiki lapho bangenze kwaba njengoba nesipineti lokhu uthi imali emsebenzini awuyiboni emsebenzini angumpromote wami ngifaka ikole uyazi awuntshela mthaka uyazi wasiyapha sonke sisinduni singama supervisor emsebenzini usheba ayaphathi Nazareth amen uyazi ngemuli imali emsebenzini sonke ngamanye phethe sokule emsebenzini amen ithi ukhala sendikathu ukungabe khuluma umuntu mhlawumbe ibona unemfundo engaphezulu kwakho asinendawo noma wane imfundo mina ngiyaxhuma isikhathini ithi mina nginemfundo mina ngesona ukufakela wena mhlawumbe kusho ngicimba ukufanele lekufaka ufuna ukuyibhusta e27 ungenze ukufunda ukuthi lokho okufundile udominako lokho okufundile wena uthi uyakwazi wena mina ungithola kamnyezo maphepha kungenza zonke izinto ubona uzobuza kumina lokhu kamina ngoba mina ngichazela ushebe mina ushebe bese ngiyeze ngishebe ukudela bonke ufrenge izithethi ithi mangingeza amaphepha benu bengezawo ithi mangiwapheka ngibona ukuthi isihlezi yonke ubani ingakho into esekusitheleni ngisebenza umsebenzi awubethe ngiyakhisha umuntu ngicela ungeza abanazo umsebenzi abazohlola le data ngenza uthi phela lezo asifuna kuyihlola thi yabona bona ukhona umuntu ongaphambi kwabo kathile mabonkulunkulu nathi ke basilungisa kahle edobo zami abangisho ukuthi ngilungise kahle nginamanje ngiyasho ukuthi akonethe asikonetheni kodwa ipolisi ikhokhe zemndeni yethu nikade esanayezo uzothi unikele labo kuthiwa umanikele abantu abangasabadala ubanikele ngendlela eliqiniso wenze nasekhaya ushwenza ungaqinile ukuthi wenze hayi ngibanikelela nasekhaya wenze ekhaya uzobona uzobuyafika emsebenzini ukuthi wena namhlanje siyapromote Mr. Spanbad ungabusabizwa nokuthi usipho nomboyi ubizwe ngo-Mr. Spanbad nawe ubele kakhulu ukuthi umnisa babeka uzobona lokho ihamba kahle ihlobo zami ngiyabonga ngalamazwi ihlobo zami ushebe ngicela exoleleke lapha ngiphazame khona mhlawumbe ngakhuluma kabi kodwa uNkulunkulu uthi engikhulela kumina nje ngicela ngoniwa yimi lento eliyo nibe yiyo ningathathwa umoya ngathi ngabantu abangathi kodwa nginamathele ukushebe noma kunzima noma ekhaya kini ungahlupha kangakanani kodwa ungathi usheba akekho umthandaze kunjalo ngoba okusho khona okuzimbula khona ushebe mabonkulunkulu umthandaze noma kukubi ushebe noma usukona udlula leminyango kodwa umthandaze ushebe ukade into enjalo ushebe uyahlupheka ushebe uyathusele ikhona uMateyu bengiyifunda nje ngowenza unikela lapha endloko zami incwadi kaMateyu 5 everse 22 ngokufundela incwadi isikhathi sambili ngokufundela kuphela nje sengiyama sengimile iyo manje yodwa nje ngoba sizonikela manje ngoba sinikele umnikelo nje asisazi ukuthi sikhathekile sonke fundela Incwadi kaMateyu 5 verse 22 kepha mina ngithi kini lowo thumthelela impo yabo ngeze woba necala lokulahlwa ithi lencwadi lo thumthela umkwabo ngeze yoba necala lokulahlwa noshoyo kumfowabo ukuthi isilima woba necala emphakathini noshoyo ukuthi uyisiwula woba necala lokulahlwa yebo egehena lomlilo yebo nxa unikela umnikelo wakhe ladini mawuzonikela nje manje lathini usakhumbula lapho ukuba unecala kumfowenu yebo shiya lapho umnikelo wakho phambi kweladi qala kuye ubuyisana nomfowenu khona uyakuza unikele umnikelo wakho inkosi ibusise baba ngiyabonga bengiqonda ukuveza lokho ukuthi lokho feze njalo ngazonke ngathi uqaphela inkosi ibusise